n'est-ce pas? Bona tete na bona yeye bio ibia mwabwam tisum na bio lipete pupe biso yene bia mwabunya bio lubinalande oponda mposoko mwa sangwe kombo male odiele skumisa na njina yangame o ikombwa suya Cameroun mumbu samba libena dikasi bato batobo ba ngulungwete bina ba male olangwe biso njina ba mengane no tosonje na babwano ka bidum sidi banongino odiele yine kumbwa suya Cameroun di ben pipa ba politique bena be opensa ba ni mposo kumwa sangwe kombo yine bia muso kaneli di kolongo no te manyende mposo kumwa sangwe kombo mbulu koloba mwa bana ntanu nje yena ekulote toso bidungi sante na mangulungwe tete mabulano na mboa ekombo ekase babo kawenge so yene bia mwa tobo dibina diande biso mi atomininga ndikwa ina bunyabo bukate yende bunyabo kiele yena mboa ni tobo ni yasawa emalano o tempuri mwao na njena emengane no nuyena nbena adiele mboa ekombo Cameroun ombu samba mena mimaye kena seso botia na yene pasi na tete elimbilo benyena yawe biso o sawani de yena dibina na alingi ambwa sawa tobo na tobo te yena dibele no mopa mukia wana ebiamu te olangu yambo waneni mbo sawa nyanga meno dangwa tobo ekombwa Cameroun ya adi ya bele no tete walangu ya sombo anjawe no na umena wawe ano tobo ebiamu abwa tete elimbilo be na so la petite c'est batu bese bina banongi ndutu obana boa soupe ebene ilongi sana kayena ina dime nona yemwenya jita o ni Cameroun yende kumbwa matumba mane matumba maben babu bilongi sana ete tengena biopelo be lo bete ke usa plana ye keite bato ba wiki binyo na lo bolena boa soupe bene doi onda nya aswa de tonanika so emete de plana o nyamu mposoko mwena mumene ne mbunge ditimbi no bene bato ba mana ne polbia bato mse jita bukanje na dibiela baise no bisona di wele bene metende plana mboa su nyaka nyasawa ebene epolo ebene jongele ebene bidangwe di babwena tonjanya be sangwe kombo kiele abiena mundi masawa mwe mumonge pende ninka tonane mwa pladin todi di beka batu bena di ben puledi la bupa nde tonjende di ben basu bema di ben masu mitaka mena mitamanga membenya iponye na batu bese ba pule madui ma mboa sawa banga men nonongo iwiye nyanika na usatondo langu ya batu bese na bupsane nje na ya kwala be unda ise yena iti ipetombale eti tipetombale ningidi nyana o
liste électorale yeseye na itimbi bewa ibe no botia mwa ba mia na lombi mamodi mwa dibwa mwina mwibo wa na tatanika diben million samba bibuya babatu dibwa na musamba mwa lokola batu na ikola na ibuya batu na mudibwa na mtuba ikani 7,975,196 batu bena batidise mina au liste électorale onya musula centre nde eben batu buka batu bese eben 1,471,475 électeurs tobiana littoral yana batu ba kwana singa batu ba kwana extrême non na misongimi littoral nde eben 1,326,922 électeurs tobiana extrême nord eben 1,241,618 tobiana bane na bane la baye kwa di punda ina nika nyana tongena nika plaso kwana littoral na 1,3 niende wuma yena mambo mameno urubisabele dede Ibeta etoko na fesi na usakwana le littoral pèse il va compter voilà isongwa jita opepe nui nani wa ombasanedi mope alo alangwe nja tobo wa wepe monge lao ya busu. Ok, na sonye yala bina na prise jo na poindi teme purs nikaende mlata kumwa matumba unyola bitukudi ba bijiji bekumbu yetena na wetu kwa yala na lidina na douala lambla busuna prano o kwala lindina bijiji ba epipasu ba lumia bijiji ba tikalo TV masuma manyongo mlimpe na bese binabi babupedi ba yeni buledi o sawa douala na mwasi mwesi namba ni peso mienge ube o dindi ngutala ikwala banjana idolisana bisobana mbu apedi kolongo ni janinka okwali ya mamumbuye bijidi bambu asundi na bijidi bikumbupe upunda ina lino ndi o musududu mwa mposoku mwa mwanida njanu maleja ni ini kumbu o mimbu ni maye na tina kwa na mbusambanya na bupisane mambu mamele no ya plana di bembale ndidi kwa lipena nisinongite jangame mambu momina dititino uwele o nongo mwinya dime no biana matiti sing unimpunda mina ma wele ubenyanyina ma busia no dipso ma palme no pso na mo dinya kande ibanjana bijiri bikumbu bititi lambula luku bijiri bikumbu bimumbuyandi malunge mabatu jala bula bwam etititenika keye ketenge nitakande imale o bupe unyadi janda so na bende suna ngusu samtokisa wan mindi unji mumbuye ibeida batu batigise mina na ba planongo dungu o mposoko bina jitala buwenge bane yandi mbembena batitibula ba kala tabunyi na nimale bule baunja na baponge mposoko ndike makalu masambabe ipasi ni pasi na mutu te ali nongo kala tao nyana mondi nyimbu nyabule mona anongi dongo o mposoko disuka na plano otoksan di mumbiandi tubu mbwa sunya sawa na plandi kwala na biso landi batu bobi na baposi ndebe kabatu bina bindi batu bapiot batu bina batitide mubai bina punda ponya poina ya plano na batu balati
na ba wele o be motumo boss ba kwa na bimbende e tubi di woto bimu posoko smote msongi mwina mula limilo beno abula tatan mwini posoko mwina itano plana biso sawa dile pangasu nde yindi mayaka jita na batu jita wapo sindi be mpando ka nyaiponye na nikanyina no isukanta exception unyula imbuma ye unyula jala sunda bwa unyula bwa bunyaki bwa matumba masumasa watobo seto mundibuka tende inadi be inadi mende no suba bene bipolo banginya pina ba diele na lemba be kabatu bina oyen kombo e bende batu babusu ka kati bote ke tete iwa ujukia wa dina mope langia biso ikusama ni inojene mu poso e o tosuninga itinya ke moto na papala la poso wala poso mu menona monde angame diel utete bipoiti babwa nasum pe mio bese leo nintibida ekwadi ipe munyenge na ba timibile mba oni na patate betinya na batu bese wana mangame bien na dwala lambi pinga mesu nitonanika na meki kana vale na bente la mulatu tubu na nanga no ko ya nyula Kalo TV nyana Kalo TV bende bisomuna bisonde dita o nongola ya dilao na collectif nyati wenge koda mbwa bunanjo na koda mbwa Cameroun mene nisom nyenge na ba beneni nyapata ibulu ledi ndi jandalam la be wana na suele Cabral nino o nimbwa Cameroun mwala mwambu na nyakwa tatan ba ati nino Cameroun na époque politique tobo mungwane makoma ma RDPC 2002 na 2004 nyula na njitumbi 96 ita ilingisemba tobo jitanya mbwa sunya sawa nyana mbwa sunya sawa dwala wana haibinga batu bese badiaba mongenika di bunabasu badwala bata o groupe moi posoko o liste yese ndi liste nitombi nitande liste nya STF mongebwa kiti na mongebwa ndi ombusa punda batu babusi busu na bonabasu omulupu mamulong batimi pimbabe ombusa na bato bati bana mboa nika ita ilingise bato botobo inakona 2002 au législative basi tomba nika pende tombi dipi ba au l'élection ba 2002 di pape ba au directeur ba doni kandine c'est politique niponda akwani c'est politique nikandina na eta pe au goma be kwa dibese nyana waplate bebe mlong wangame mbupe mongele mo na maduti amo maduti awa bupe no ma tengente etengempe na wape useti mambusa de 2016 butia 2016 to 2017 muna mo atem uyini kubu ndi akwana utina ube ni nyapata ekumbu ndene ni misi ben belecteur tobo yana na ba myo ilimba ndilangi sunapunda sa tete ilimbi alangi sunapunda nombre d'électeurs di ben au littoral ni kandi bwebe na million mon la lambo
doit la paix bétin à peu près n'est quoi vouri ni à peu près 900 000 ni kandina et au niveau il paie doit la première paix et ben moulon ma tobo ni pendant 2004 na 2002 moulon ma doit la première temps de 55 000 au quoi bien gana motomo oyeni kumbasu aboli ebola tobo batano va beleni unipundana 11 millions d'électeurs. Yandi kwa na wenge di pour 11 millions, ni à peu près 8 millions na lambo ka électeurs. Ninjan boye bolo. Moto monde aboye bolo. Aboti tambanya lie. Non la cabra les brillant c'est di som di ta tete kwadi ibote ni ka muto biolo bina muto ne akwe mundi mwa wase pena monde di bule ala esukan yolana yangwa mambo mese mundi mwa wase wana indi ikwa sonika ne alangwa ndia na ba kolongo be yeye de poeti babo na som jita na som pebese bina be o oni ntebeda ikwala na platim celebion bamba na bina le onyamun mwano uponda bwaba esi bebe temedi batobo nde luwe tende o bama onjeye na lunongino kangaba na binyo pe la lingia biso biola be mama do imena biso di mawele no buise biola buise madoi maso disom binyonyola nika disom pe onyola babese bena ba suele mumwano mwina mwanga mende be mwano mwa biso bese mba dina lamna dimodi ndengo na bonileke na be muto o puna manga bunanjo nende muto nyama ngungwete botia mbuma misadi so ya pano langue batonji ke pepa que moi j'ai pepa PC CSTF bon depuis moi le mwambu RDPC ndebiana na po RDPC nata o mulon mwa bambe na bataba bupe kaba utube sukudu bataba bupe UPC mbusa nkainde manidem umbenge na si ben tubu o ntakamwa tubu nyana nabina seto tebe wukiba nyuba poto polbia amalabum sebolo polbia madum sebolo nyanje polbia madum sebolo nyana abi na njeye na awedino ubola na ngudinye na awedino owele onyola ibolo esido ngamen opo onjeye na biso bome na bito ba Cameroun na bana basudi menganeno ikombwaso yeke itenge so biana ananga ne biso bobunya bwena mende no posona ananga ne biso apulana awani apotone ebolao nya iponye na mona monya sute amende no uji ya mo miso di mawia onyola ni kande kamba mo na buna bam long la suele nona tona abene no mimbu nje ba tokisane no mo nje yena ale yeno ka muta teite muta bodilo muta nginya je selemona apone biso oweni amongele nona papa luba atesemo ka but ka but nina angameno o atteindre bana ba mbese bena be onyula mu posoko bende bana ba mabie to so bana ba dibie bende bana bena batondi Cameroun nde na kwalamba bona oni ntour pete be sele
sangwa bunyambambe alie babongia awele machine orai na babo machine ma pote orai asiba na asima douane pe machine baba tate walane ibolo obusu disumbo wajita na weno wa ukwala nde wa mbanya na buchandi na miudi totimala lomena di mano okuwa bia mu toti na di mungwe ibisukulu yene pe mungwe jalabwa dene pe ila ekombo di bina lo kolongo no kwala mamboji kwala tatanso yo na bato to so bis bito bomi na bati pete opos jeso bapos biol banengani li tatanu je biol pete lo mano bola ba manga pete on je pete tatanu mbo samba biol abene mo na milalo je kwale ni o diele ekombo titi jene njena biola bola obi kwana biola bolo biola epolo bane puli de bata pete ebana polo onyulanji njis totimalo la seso botana na linde totila jala bwa nje tolotoni asawa ojenga ne bion bato bina ba kwale na jadu la tumse mwane mwambu na milalo nika njita bende bato ba wadi onyola na basi manongo ponda ojomba njeye na emabulane aijo abake Paul Biya yene kombo oduala wandi tande di bene uma iwo bien na moto on a considéré na ville ni que tande douala premier owenge douala lende douala premier ken aijo abake de Paul Biya douala premier na capitale plateau Jos nde wenge bio umbane ni mundi mwa kolano bio umbane ni mundi mwa longe ano disanga me yanga bebe mabese be mabolane bukate na mdumbu to na mitokisa bende be mabena ba bolane onyola na bato ba wele dia obolo ekombo ya wele moni onyola bebe bolo mitokisa mi si ba beleni kana duala ni mabo nde wa longa te lambo to bande neni dititina di beka neni loba a longa te lambo la beno mitokisan ma betendi nde biso bese jangame o la kisane na nu sango papa Aijo abake mo 475 442 km² en 82 dibolo ne 1 cm be kombo be pepe ba dingele biso be na ba bolone be pasibal buba nyindi mena bata pepe ba po ino osuane babona icon de au contraire papa Paul Biya abate biso 1000 mètres carrés c'est 1000 mètres carrés non Bakassi c'est combien papa wanu bibe majita Bakassi nyese abate biso Bakassi nyana Bakassi etanya abole suabele biso na bato ba Nigeria bon donc Aijo mala atatiana Bakassi de donc Nigeria ndebana aloso onongo 1000 kilomètres carrés alo onongo mo asana neto motobila diwa nyambo na bato ba Nigeria diwa sibekwa ditobo adango kaneni awedino akolongo no pedangwa o wala o nongo njeye na dibe no bwam yena wenge yende o mbowasu etimbi o mbowasu nyani kasomba na lakisa nena mbada unyabula mambo etitika wadi etitika wadi kane bato boba bulano abenya umbadi a bulano mambo sous-sol nyasu njeba bele nona di wongile selena le owasa yene kombo yena absorbe di beno o chabolamo bale kampo babo tia sote bolamo banjabe bolamo se wanamba se nyana baibo peto mbande Cameroun nde yebola nemo de anongo nemo ban bena bataba nongo mo na itoki balangwana jiwongila sula wasa ikombwa su yende yabu babo bena
bata banongo biso ka mikoma motengewa abole ekwadi enongi ponda nde alo na yo abono kwa na le Cameroun est la chasse gardée de personnes akusa betome nyai na nyai abam setende nika nde atimba obolana njeye yasu etimbe yasu di bolane pe mo bato pe be bolane mo bende bato bena bende bato basu to so bato bena bato basu ba porcino de se to pena mwena motonde apo alangwana ninka nde biolanga me no bolane to so nje biolanga me no bolamba yende mumu susuma lambo onje emombwe jala bwam wino wa baise mbaka mwidi jala bwam lende totilena le mwenya jita onyola na ubente ekombo nde ye kombo ebene bato bena basi ben jala bwam utitina okombwa masango utitina wa ojabwele ndimongo na mubatekula onyani kande di totile no biso mwenya awele do pemo o profession de fonya anongi no ngaba na abola mesena CSU couverture sanitaire universelle ebe onyola bato besena ba okabale la nongo sona retard onyana na tetatan ubende baboe sida baboe tuberculose bana ba buntano bena ba boe paludisme san na moi moto nyena nye o Cameroun ebolo edia jita nyani kande dibe no nyonga bato bena ba poite banga mense boteje ba botia dutia wa to maso la baso de ne tata njanye na no male bole yene bolo jape no male bole yene bolo ni kanye se mele bolo so di bolo ne ponda nyani kande na bata no de bamsena so leselena sangwasu abate odiele biso apone makakan mao odimenelena a bodino somjita tete wewa senganje ye o nuna plana biso etena violo poso bionde langa mediele bo mbos epo boy passa jala bana santé violo mende ebolo yena c'était pour bien ino kabiol le mende wasao mina masita pe mina bomino kwa to lambo tititi bol tititi dangwa bom violo mende boy passa nu ya PCN na so pete nya yala yana nya pata miodi misalo na mkulu bisontane nikanina walote jumanji i bole dika ebolo o jalabam o niene kumbasu o mote botia nimbuma papa ijo o meje nena be achita ebolabe itina di tobonika ni oben dimene la bola lambo na obene pe dimene mbadi wa bola no di lambo dimene leka nina obodi jita mbadi pe ndina obodi bwa to bobe mba na langu ya biopem nje kama uni no wenge etitika nje tano nyanga mebe na bawa England na bia nyobe seli manisati Cameroun bana ikumbu ipepe na bene obile dina ba pe be imposo côté na punda na mongenya bu ni le 23 ba dangondi au programme boulon na moulon o biba ediwa indépendance na tena wenge programme yesi promulgué di o yekombo mon pende ba pongino ba pongiseno au Cameroun walo cette jumba o ye passage à la bwa ma docteur masuma mi ambimbi ma docteur masu nikani batu bangame suele jalabwa au Cameroun ba mi ambimbi babu edi au Cameroun ba mi ambimbi obi nyanji batimba kina ba route docteur ba wa docteur na jalaba
nyanji nyana yen ikumwasu enyam o bipulu bese bajara ba na ba yimla makamuna na ikoki udwala na koki o bikome nyana nya o Cameroun nyana sangwa matala biso uma ise balu manomo ibudu donatan na podwala mpuna maumse pola dwala itandi pola mundima moye nikanina upoite dwala wabiana wabene moyengia wabene moye bulongi wabene moye bipulu bese uma bene bikwadi ba ne ba de nikana dwala wenge ba pasa bitunka ni wenge dandi mundima pasa bitunka bana bi ko ke wenge ba bi na mundimu ben mwanga me bene moye bini kamba bana bata bana akuka o be idi basudi yengi no kamuna forêt vierge budu we idimte la timande o muiditi ni ke petenge nyana luba abo bisona di lombu mbuasu bisomene de o wanan douala landi o forêt vierge donc jala bam dititi na bina kwa na ninya patando tu d'accord di Yaoundé babo douala mio Onde Cameroun yes. na nutandi na douala nyana ndiwa na ndi pondi tombo sawa mumene sawa lo ndi so na nongi tena na mumbwanji tumbe ujala bamba la Cameroun na kwena ken mutu ine abena ananga unongola bwa lisondani dipu inyo indamo mindi jala bamdi biso nikani biso sawalino nindi umundi mwa bwam na bese bima bese babwam 94 anongo biso bia bese babele nikana la kwandi na baswa ubena batatalanga bene kense baso benda emusi benda po emusi nya kwale na moni mwese ma Cameroun ma selendi wala o Yaoundé ni wabo chajaban ni Yaoundé ndi e butia jabani mo ni moni mwese ma Cameroun ma wandi we 47% ya moni ma Cameroun mwese ma wandi bunanjo mimi umese ni jai bunanjo mondo wa wane 47% ya moni Cameroun nyo mbwane douala lino bi qualité na ba misemu ni kani tano ubusu bakunda ke kama mungu nyandi men ke douala landi ndenge kanet yana diko timbi mimi kula ne moni mamu musala nyo mitimi jondia de moni mpa mwa wana no mutibande sala ikaindu ni wakwana au voulu ben près de 900 000 électeurs. 900 000 électeurs. Les électeurs, il y a un moyen au Cameroun. Buka 7 millions yes et il y a un piso. Ende un piso kapisa. Ni piso jo. Ok, piso. Tanyana eu pensa bio bato senya Serge Espoir mba biwa singane ni kwala nje mombo e jalabo bio lete na mambo jita bani kana mambo jita mabolane pe mo pe masi bolane ka eno bio no ngite be jika mwanu bio na wana mambo matokwe bio la bochan penya kalmanande boso na sawa pe itembo etombwane na sumu eyala
na yundi onyula na mambo mo makola be ma takisani jita ni bien na mabu suna kwana bana sonta mbio na lubula nzile yume nyala dina la piso lindi dina lindi ya bundi na dina la bakala vous entendez na bipe di winye le na le o dina la eyu so ni ki mataksemba la mlabo suna kwa lindi na ide mnyama sumoma kwa na mpon niwo biso bitimba ni kende pla kwa na to o bidangwiri bas balunge moto a kokano moto a benya yena a kokano mimbu kanya yena dibina bisombe ndi bimale nonge ipulu yina atano aja niki menene o miuma bibulu o mambo masu o biani di bese na bam nika ya plande kwala na nje nika ya plande kwala na yetina unin wenge kanje araso afano na libatba wadi nike ndi platobo momene na biledi bena babula no bana ba Cameroun no de sukuru bokwa mese na ba mena bokwa no masibente ibulu yana ilopo masumende iwolo la mbope pena pa no kwala pindindi na ebolo esi mabo motuta bende la odongole na abulano kunde potete umalande tumbele bani batu ebolo kanya eponye na yendu tujita na batu balangu ipsona mutu nyena nye ileku ebinga lubinje ni kanya plano kwala na bahumba dwala walote jumba o nje na bula ya la fresi constitution ni kainde mbenda yoto yasu to basi tesende mimbu talote jumba punda isema mbenda balangu ya biona ya plana mutu nyina numale teme smote dimenela unde kanya jokwa na bena bilanga na tila ya plana abende mutu nyina nusemedi ni kainde na mutu nyina nya bobe nutiti na lubula mambo motenge wana biso disibe na di kam kana to moto nyula na libina la plate pour remarquer qui c'est mo baba ese batu bina nyamila bina bwani di makwala sonde kwa nyana biso la bula batu edube usmo peteni ka lu mo peteni mbwasu na ngano wenge di bembe yumba batu la kwate de kwa baba mwanja isombe batu na nika di binje batu te babe no panga na nginya obula Otino nongo imamoto upo bwana plana ibebulu na isomba moto ya bwana ibe mbosu batu bakwano na bana bisomba batu bakwano na sambo bandi ba mane bengi tisanso di benya ina la sikimeno nyanya mambo nyana nikanyesi na ba minde iwolo indi mambo mina mindi biwakele ba bikwali ndina pano kwala unyula nji mumbuye buli ala batu wanyana ikwali no kwala ikura jalabwa talote jumba dibina to sangwa suye kuwenge jalala bwa dititipete la karambula boso dilonde mabalinde na ya pana didie ne kwara jalabwa yende ekwali na yende botia obi baidi etiti ekwali na mundu monde ya tutele na jalabwa la batu gibe dilonde mabana pana kwala lende na nimbwasu lino wana dibina tabele nganga bataba ya batu mambo tabele babule batu mabo wandiana bakala pe ba yapo unyadi janda so kanjina kwa no wasu na punda na mutu taben nyao punda yina ina na welibu bulai buluna tena odi menina monde abe nongundi ya plane bulu itumba bele batu batepe la plane kwa na diana sangwe kumbuya tatan apono ipulu kebane batu babu cha ibolo isi bempe to su ibolo yanga ndi wala busu ya tengene peno bote bolo ukikana o mene o suse bolo no o bolino oni wenge diben kanjela kwa no la kwa no kulesi madokita jita diben babuli dinanika de dibik so wenge dibik so bese wenge na mbadi nyabuli ya batu madokita masu
nye jitala mbongu nye jitala busuku nye ponye na wenge uma dokta isi makasabe pe kamutu yina nyaboe makasabe de ka nyunga yadi jandadi ingere na ba nyawe watopola nkojwa ni kanadibu na bate itimba monge okwata owote na odibete mbaki wata oni mpunda osimakasa anini yanga meno ikani no pra kwa kasedi buliala babu di wenge di tipe iwie bana monge kela be o disukuru ba la butande disukuru ba bisombe na nika utabene disukuru wabu ate book mene na nika mambo mese na wenge matiti la singa msia mese mena batu ba teno umuntu bunya te nyanje mubuye buliala batu na msusi di momene wenge batu jita mbwasu wanan bana landi janda nyanga o batungu mangianya na dongi pete langi se pepe di kusi covid wanan len neni nganga yasu ibuli lubulana baba bele jalaba ikaba bele bamela sana kabula ndia bula meli covid isiba bula mo program nyani yana biso opus ina c'est l'espoir matumba diele no la para no la bodo la libunya na prano pena di sonta ni wanyana otonge so to bendena e marandi beneni biso mongere masu opus ya plana disele onongo bitamtambasu nganga di beno ongudi mwasu mwinya na bape babe omu mulongwa mwa ebola gesela bato bwam isanga yana ismo peso teni kazazan ma okeka ujene na bato bimbung babende bato bina be omi diben bibongom bina ba diele ni dimasu wenge ndika nginya babeno unje mumbuye mama dokta mesi ma dokta mindi nyabu ya bato ya plasona kana sonde la pose bato dibena ma dokta mesi di benno ma dia belendi na bato ba pepe ya plana ninginya nyina ni bulabe dibongo nikende me ebe nya nyina nyala nyano omonya ma dokta jita na nike wele bobse bato nyulu ebe bana ebe bato na nikande gom na mo mepe sunya diele omoy mo pe bene la odu unyana ngesi tumbewenge ibende mtakusanya na gomna ya plan de bupande mambo ndi mpungu mbele ebi ngebe no bupe babesi ba plan ngo bonga ngabana mama mbele niki kitini bulana imbasu ya lebuso na de la même no kolongo ribirobe anu kolongo jombwene ni ete matumba no na mebolane na ngesanga mebo na paola ngwete biso bimbi pipa bina bewale mwa konda pupu yimba ina a NTDC yewa bube mbuna milalo dapo wina wimbana kula njina yangame jiwuna non kamalia jene wina wene umjiji sose lanyolo o kubwasu ya kamurutu na ibi epo mutu wo munda wasi wa muma mutu adiele no mane mambu na mine eilongi ngia eilongi bisukulu eilongi matoki mutu utika noku bati na kumabene katiri kwadina mutu araji eilongi nyana habu ibulu mane mambu na me alongi mangi nongite tukie kuhundi wala tunjike kumbuta bemba Afrika nate bine ba Asia une na hapa so tumbi mbambe na ubengeni ni atuna mutu mo aji kuna manye mama ikilene mbatu ntomo ikumbo indene ka Amerika sangwe ko butopo aijaji ukunda wa Amerika manye mama mutu nyindi koda buka batu bese wa Amerika tani uzwe ajaji te mandanga malalu to mane umusani kapele ba nongino bidonzi tuna mutu to mo eitakunda
nyapula izinyandi unyana kanete iyumafano swafuna longa lekumbu tititi ngulu ina muntu abutyano abona inkapulya ino wangaka luba biletemo ibula longa la kamru emali buso emimbe nyana awedi donc lo titi naso lo tele batuna atike jakonda toke egbe mpengudi onyana ati abembe babalunga yo la plande na aje konda nyana otete na nyuwo binyomo mene lo ilangi bimo ta batu bena bana na le na kuso nyana lo bete batu bena ebe da suya motabina maya plana ojai tena wadie nika weno diele wipende bonsamba to bena bamala ne ebolango koso wale bato ebolo to mane amasu o mamboa basango basuba mamboa batise te jania na kwenye moto pepe dia ale no nemi angame no wala ne jania kieto suba yete na mome jania la sam atitike eso tena biolo be manyu suna mwina lo so kwe no to moto o mane mamu na mlalo Polbia aibe moto tomo abene no lakisa aibe moto tomo nubo bolo na mo abino na no moto na diete mo amalane ebolo oboso ai kusi moto tomo ale ne bolo momene abene myonge tete na una no moto na le mo bolo abamo kanena tono ndeya plana myango milangbabe nambo anyese ebie mo Polbia atanda totobe ayijo ayi senge na asete bene mane mwambu makonda ayijo abotie nde bolo mbuma mumtoba na mbuma mumtoba ndabotie no kasangwe ko ke awande be élu en 1956 ka vice-premier ministre chargé de l'administration territoriale 1960 ndati 1960 ko Polbia ko ende 162 abotie no bolo ekombo ete bene bato boko kati ba bato ndi bata bato babuso be sombe besepe bato bakbude nongo babo na basoli o timbane makala nde ayijo abene mabambu mwebolo na meba mbuma mulombi ke anongo Polbia ka premier ministre ambonsa nona mo asumete Polbia atate walane ebolo yena babo bese babodino oboso kalambula boso état forme de l'état état unitaire ba Polbia ba bese na ayijo ponde balongi munyana dibote ende na fédéralisme ombuma muntu banewo pasa english banongino wonja biso ba France pe wonja ombuma muntu ba nde bamba pasa english na bamba suba France wa bakwela neno na ekombo bakala de bapo ijabe na ekombo ela de babongino ni fédéralisme yani konda jongu foncha Salmon Tande Munda na bayijo na ba Polbia bongwane ayijo nyaye bolo ba mepede bena mambo mati wala kaneba mongeno bala ne longa la état unitaire omuso monde omusambana iwo ofumba babese balono jando ngame ungwanya samya niponda nyafumba ntanjo ya Haruna bakwadi no equalité yabo le fédéralisme na batinsele état unitaire Polbia anongo konda atanda nongo konda na ala ne état unitaire oboso la molena abono le atina kwengana awonde okonda nyana asumwete ekombo ene batadangba tonane eka plane kwa na momene eibonsane asopele bato eitoti to mutu itaso ni ngoni nyambada eboleda mambo kala molena langa mewa abusonyana ne kale no bulawa le chokwele nyongo ya bupe biso njiye tiki njiye mwenyanya mboa le sonde chokwe bana nje bamba na bese bena bewa ba pleno ngekoda le chokwe bana monya bute numele no ngekoda mobe aje koda mwane mabu mata mabunya na baba basalo muna
nongi konso te konda mo ena plaja mata wangu okunda yana ya plana mange ya mwana nongi te konda tata baba na meno wa babe mwane mambu na mtanu mwane mambu na mwane malalo mambu nanika banongi te konda bape ba wase soja okoda mwane mambu nyana ba longa ba wana sécurité sociale ba wana bebema Paul Biya avait premier ministre 1975 en sango kombunya busunya kina patano wadelena mauji tu mawo awende au 1976 que Paul Biya a des premier ministre mao awo que Paul Biya a des premier ministre mao awe dit non 1978 mbumba après monde Deng Oping anongi no konda okina aboma na Paul Biya était premier ministre. Paul Biya atimbi président 82 que Deng Oping et sangwe kombonya kina que ana lande kina na eswane America epolo ya ekombo ya sambuka bekombo bese Deng Oping awedi si Jiang Zemin anongo konda aboma Paul Biya okonda Jiang Zemin alane ebola longa la kina oboso Jiang Zemin awo asume konda adia Paul Biya okonda Hu Jintao anongo konda adiele kina alane longa la kina boso kina babotia long pongo mitoa babotia pongo avion balane pongo satellite baloma di billet di po ekombo ekoka etimbade komba moye Hu Jintao asume konda adia Paul Biya okonda Xi Jinping anongo konda Xi Jinping nye konda tata monde ewele kina la deuxième puissance économique mondiale. À moment Paul Biya konda mon père Alisson a dit Paul Biya nyana Paul Biya apla longa mangia mangna madokita mon gebiana botia mao setu na te Xi Jinping madokita me longa bekina be masumende wa wala madokita kina donc ye kwadi yende ekwada propagande yena bio kwa na loibe moto pepe nyani kande biolo wele no Paul Biya kakandida les nadi sont dans mon de l'Oilambia Cameroun na et pour sender Paul Biya nyana Paul Biya adiabe mangea alongano obu di bwa mambu na mlalo abeno e wekeda su eboleda su ya dimbambe ya su ya kwande nanje nati bole bato ba mudi bwa mamba bube bolo ba ande bateme idiba pombe ngalada ba ande bateme idiba pombe ngabana ba masukudu mudi papa basu o mamboa o mudi bwa mambu na milalo ba ande ba mumbu enika omudi bwa mambu nende obe polo bese na dangono omudi ma Cameroun de masawa tobo nende na omudi bwa mambu sangwamboa mboke mundi mboke mboa mboke mbia akokise anenende be puma ba ebola o ajande bane bato ba bongwa mo ba ponongo so di bie yeso tena ena abendi bie ba ponongo di bie ne ebola longa la mondiale la boso nyani kaso na lango ya ndeba biobese do male posoko kata loba eminda kwala neni moto nya diele angamenobe okata exode chapitre 18 verset bena biso sawa lende tumba la Christ bato bena babe bine bibasinde odongo ndeni so sawa lende Christ la bulampende bible kakata su nyajowe jetro atande patandene sangwa banya Mose nuta mudiedi apasa nde Mose nandi onyola posola badiedi apasa nde jetro Mose na France na choisi parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les comme chefs des 1000, des 100,
des cinquantaines, des dizaines, Mikaende degré ya chefferie, Sangwe Kombo, président du conseil régional, maire, nanane. Ndi apa de la wasa bato est capable, ni capacité. Bote akoba nangindi, ni capacité physique, et des capacités intellectuelles, et des capacités yes et naba. Donc l'otina lo nongo moto yena. Nous y a un bana teidi, bana bene muto ba mambu na milali. Nen pobia apokunda. Na mas na wo na dia polbia. Nyana abenso. Nyana abenso eye anyolo yaba. Nyani kande le no na lo pote me bisobo so olanga sona mulobo ma dangba bam tatan kane mutano mudangwa ke abe mwande oibina bomi ba mo dibwa bambu ba ya wa o ma ya pete problème ni Abraham ma ya ndenika ndete plana loba aye kwa sansara muita penu ya ndinja sonya langwe wana se loba ndi kwa sa ne polbia kem ne kwa na lo kwa nika bio kwa nika ne bio emi ana bisope di dube nika loba asese de bisowa nadi dom se be kwa di ba mumu jetro eno kwa samose wana aye kwa samona loba atese batu akwa nebo se na wa mose poso otete na moango batu beni senga yimbi ese emo mwade munjine ese miunzime jita ese mukate ye nyoko ya jetro ese le kwada munji mwa jetro ni pepe ni tamena papa loba adiele domba ni pepe ese somba na bole kwada moto mele kwada bibi poso se wa mete ne mba e kwada miende na ekwada miende na di ma poso sondi di ba people bia di boy mona ali bumse yete na o EDPC be we di kusia ba mene bato be na bala ne ebola pol bia ba munge no na edo di nyana mundango ailongi lambola mwenya alongi mubene be bolotiwo nende wale na bato ba pepe opola pol bia o mwana emambu na minye ba usabola mambo ngela lo pukamo abodinje awedino di kaisemo na oilongi nane oilongi ninga ebolo eyanga mewa aboso kana EDPC baba ibe no moto nye na nyala ye bolo boso mbo wa Cameroon e pose moto mpepe nde esume Paul Biya nyana di sumote Paul Biya la lomeande e komboyese mwendi na moto tomo e bon sampe na apoite kunda ajate madame mambu nyana ni kande mo Paul Biya eno pula le ke yembla yena yende e yembla ya bobe ye bole o tatana mudima wa se mwese mwejumba biso na manyaka na pamba tume bebe mutu mpepe bena lwati se kudai mwala lo mwa mbuna milalo owe na okuda wapla pena mpoponge mbuza aba obele mwata mwambu kunda obene egbe yambu oja eno kunda la set wana di ben etalinga lingi wenge mwende jingoloti iso kia wana na mongebia na jina batu bino kwala inani ntebeda yene piamu na so yinani mbwene ni te matumba no omunji mawasi Cameroon na bene bekombo tobo okwala nika tobo sawa alango te bisone ko in ojenemo bato bena ba male o sangwa ta sangwe kombo na ba di yene kombo samba mena mimaye elotina se o somero ba bwam tobia episode ntotila jala wamene pe ona pe obutia otilido ni sama ba lena totila isuku mamboneni ekombo so longa be kaneni bato banga kamambo mapepe opo nyola desa inonde wala o nayo na malinga o mlema ma bato naso
na timsia masoma na ubele mba wa yembiamu na minda waso ne bese nganje batu beno kwa na base ba black san babi na baje na mba wa tongo mali na ngwa mjoki yene pashi limbilo be na titeyum fenika dina di na bochande odibo kimene na wombote nimbuma sangwa shwe kumbu wa bamo mungu maba nyongon ilalo kete mo bwamu bana mwana mbambu na lalo mope wa bamo mungu maba uben bana bina batudu baba babe mwa bambu na lalo bambo lisu donc baba na baya bende wasabi jiji ba sangwe kumbu polbia na jene la mambo wabeno na libéralisme communautaire na toto la bato umindi mpepe abeno na équilibre na yana kwa na bibi andi ba jele mungu wamo jele kumbu na no ngipendele de mambwa tite ayi jumudi wenge nitokisa milundi na buunji nitokisa mejita minumbe jita batu batiti mjenge moli mtiti kumbu batu ba madabu amba tu madokta maidol be kwa dibese ba kwa doa jene la mambo la mwa bambu na milalo la posu nyana mama pe mimbuma au atongome kane yole ndina wa ya plana wumse na si usasamo kabene ndi mwata mambu na sakwa na abe mpete ngudi ali busu ala bula busu de je na lote jumbwa umbada bukate mangia mbande wa uja wa mbupiaje ngani kasani babe no wana bwambo basu ndi watika tenyana bakenge yabu na tibo mutunotumba ndi wa bai ndingia mangia matiti bikunkutu dende bipulu besi ndi wasinga ekwada decentralisation yena mwa bambu na mitano tomtuba yekwadi yeno na wenge jitana ngambe na me masuma douala ndi abene moni mapongo mangia madouala ndi moni musuma po recette ya suya commune ya po wana imande ya wonde ndo singana trésorier nga père général ndi babe no mongana mona be ndi plakwa na bima besi doji ekumbu ichichi odia belekeka mi tokisa mi wa ujinaso bena na yepe pa manguru ngote ya babe no na ADPC ba pela pete na numpasu ati bipete kunda wejene mona amadangwa bwam we bisoba sila sonta na aboa ya plani topinika kuna ya hapo na alikuwa mona tebia plana wumse ndi baba tunana bimu mbasan bande bimibele mona aipete teme ubusu na ala ibula busu ibilo bende wa kwana atina pe ala ubusu atamawa anongiri di papa na batino alanga abilanga bongo jabada ngwali nyulu ngujitipe atitina padile ndungamenti lamu nyamu awolo atitina pasonta mambu mina mayombe mombasa nyani kande asemia nombwa SGPA na nuna ala bubuso nde disi posi SGPA na SGPA nyala ibulu ya plana basonta ba usate toto mutu mpepe di usabene ekwadi usandebe engweji epepe ba usate toto mutu mpepe wente na kwa na wabite mungu maba la leso o jongale lima Frank Biewa Frank Biali nyongo na ipepe ine bana baba tu bina bi ukunda bana baba tu ba pepe be ADPC bina ba usate toto babo punda bapindiko kabata tokisane batandi babile bana batu bina ba plan wala njongale busu progressiste se bana batani parti na ngene unyango jamba basad mo pe ni progressiste ndi adiande atopo ekwada pubia ina atongome ya plana wumse ekumbu yesi malabwam yesi malandi bwanya na bidiedi ba ADPC ba bwa bisombo indi mbunge na mbunge ya plana di tukwe mambu odi tukwa la mambu njemba na monge noso ubaise mba miodiwa na monge na bisombe babatu banga uteme ubusu bateme mlong badi pape jabwangana ya plana bingi mangurungwete no limbilo benu jawana mbu bomla muna mitani wenga na singmo atope kwada jingi ala mangurungwete ya plana bisombe bingi umangurungwete o mungu mabu mbese na bam o bitoti babu mbese na bam na bali banombe ikundanga conseil municipal wa plano be wingitin nga mendi wa plano be wingitin nga député ni wa plano be wingitin ndi batiti ngwe po ndi bembe sombe bo lino jene na o bo be po mabie bo ba tute pongelo bo ba dangwa po mundi bo ba bene po jene la mambulina libi tukuri na jene la mambula sangwe kumbu na nyongo na yese na bam nyara dia be nyongo na ba pebe wa ba chiruma
wesanga kwala bachiruma babelo buba nusango belo buba mwala lumambu na mitang na ita na ata na asinga doilao to wenge ino pongo I campagne na ibinja to kono na masontamo no nyampong babelo na chiruma wesontamo itopoto mbi kwadi mundu abondo batu be bupa mabe batu besi babu pemo umebe sombe belo ndite na bo be sombe be sale kata buya yena umebe batu bena bebe lambula bula umundi nya batu bobe bolo ube campagne ba kabrali batu ba mandite njita na be bolo babe na babu pemo be batu bena bakaka munyulu bachiruma babe ndi batu bena ba imbenzi kine babanja banja ni de plakwa na ni nyongo nyese so nyanga wala nyala wolo babo babese bata mbumbu na njisangwe kumbu atana bula mutachina yombo wenge ndakwana kem bisa sangwe kumbu ditipe jenene sangwe kumbu momene ajele kumbu bubi mbani na wala jene la pina na kem utina wana jene la pina chiruma atitina wana jonge la pina na jene na mambu la pina uzontani ube myodi mba nsemba ubasi numbawa nana tele sonyo na pu namba pena topi o myodi mwa na la bemo nilipla kwa nai sangu kumbu babe na polbia umanya hapo na avu se dibe pemo ni sisi pemo dibe pemo epulu ina ilunga memo apongima usema nyonao nyonao o Afrika nyese mapongima use uzontani ba vuse bisisi babo ya pla batu ba penya wenge o mwaba malkuli dom na mtuba na yusa toponika ata adia ben so anguti ndi wenge ne jene na njiba beno na French na senescence ni kana ibeda budu ya monyolo avumse bali jima plape babo so koto biana anongo yala ena anongo yala na punde bata na bio bese lutambo lenje etobi omarwa bato bena banongi président nya assemblée nationale o wana mona anonge eyala batani bakwana nje bayege batani bakwana nje batani bakwana nje bamngende nanje na e capable non na adia abem blopo mwa mwese non na ya tenge na anonge yala non ba usa wana mo wabuma baba mo na abwela mbo pepe ateme akaseto di comme là sangwe kobo nde bonge na ena pongo discours babo no somo violence au discours pongi dile so de nandi dile de na kavai awol kavai aja député mane mambo a solo député que Salomon Tande Mounade est président de l'Assemblée nationale ata no orchestre na punde nana yeye tongo anongo yala na blangwe omba sanedi mwa nje jengu eno wa kwala na ndi mbadi nya kwala na adia capable amena momena wena na wamena ngudi edia wanyolo nde ponda so baba no webolo oyene na aussi ben tembu di nyabula mo matengene na di bole moto no ben mudi bwa mambu ebola ndema Cameroun mwena abambe no mwane mambu na milalo mwena abole ano ekongwa Cameroun botia mumtoba mambu amiba yana abote ndebo lo 62 ai bote peto mo kamule yeme kambuledi abote ndemo o cabinet nya eteki mbuma attendez à cadre supérieur tongo pala so nde biana wemede expliquer biso la boîte ntikamo na sala bemo jamoma ba medi walo no suka igere la sebola honora na ya plana pale kwa dio ibe na la kisa na biola kwala ikwada bwam non mieux dit maman de tatano di kombo na ibisuku lulango ete biso mbuwa ngane biyo tobo di wong be kwana moni no titi be onyola ya pana mbuwa titi no onyola nje bisuku e pando au Cameroun nje wolola sangwe kombo de batiele mo de ba nasomya meji mongo yete na sangwe kombo epula na dibate yemo
ponda ke apinje na amala no ubuna mba na lakisa nena yetena mwa utumu loba abodinomo mutumu au abambemo yetena amongelena ena bambemo onyolana njeye na leno ojene kaloko le biso obuso tete elimbilo beikwa na biso EDPC yana di ibe mpeto moto nyani kandele no obligé opiame sangwa su o makata na yeke itenge dibe odiloko l'engagement le bemba nde nepe etom ojene na to obo so ba soto lambo pedititi nyana wa songwa te bambena eno walangwa bena wosi ponye te nyena bato bese beno pe bebe ojondi amakata olangwa bato bena mbana mene no na ba bendi bie di donga men kapso bese bena le otelo diwan ba pula na di jubena chiroma wosi nyena e bambete nyana mo ende satan nyena ni be peto tongo nyana dibi mo bwa mo pe abibiso bwa ende muna nu papa ba posite bobe se te kwada suye ba pepe ba koma msango se te kwada suye e kwaji na mbana plano opela onje mo mechi o mayende na lamboto di wole na abodino lena labo le bisomba kina di peyete na mola atunge di titi ba bese bata mnyenge ole e bisowa nanu bana be sukudu na ba jai no wasa be bongo o Nord Cameroun bajai o wasa be bongo classe ititi ni kitengene ke babo be au gouvernement ni kitengene nyana e sukudu nyende la bulena le mwana te di kalalina nyana kiela so ndela bo sale no botia e sukudu loipo di sotena be sukudu le be bukate yana biola wasa maduka biolo mende no kumwale e batuna e komboyi botolambo éducation yende lambulena yende chaîne. L'éducation a un coût. Mais chaque acteur peut faire quelque chose. Surtout quand Chiro m'a dit que lui n'a pas faim, ses enfants n'ont pas faim. Njai aiben penjai. Badaba ora titi njai. Ai usatolonga maternelle mobukate. Owo ba longa nde na terre battue. Mobukate. Bomba na sen la boto diwolena abodino olongela ola mpesa mwa moto nutape o bebena sangwe kobu nutapi pe nyoninyana ayetina kwalana ete kwalana mo aenjai esalemo. Ça veut dire que quand même $1 topoto iba itongi wa mo pe a bule nyolo te neni tondo owania mali tongo jonge donde na ba isepe mo medi oitaki senyolo hôtel na Siroma inane tonani bon yola bobi amo Siroma ende eyembla ya bobe bana belo yena di ma planona bon dakati somo tamo ala bon c'est toi kata tomo na blande o pai se so wa medina yana Siroma tina polanga bisona babo bana ba bene lycée iwekabe sangwe kobokona badonise ba créer lycée ibe benji mo e gouvernement bimbu mwaba mwambu na mtano belo mwaba mwalalo mwambu atapase na ibe apasa ne au gouvernement wana lokongi lycée na place obaise wana wa binyo omsulama yuma EDPC byomo lo italene na batiroma batilonga besukuru bwabo lo baise bange sangwe kombo eyemban o kalam sura sontane ata bene objectif yena atano à considérer na yende objectif majeur bongwala intégrité territoriale nyaso etamo lambula mwenya bongwala sous-sol nyaso etamo mwenya bongwala identité nyaso nyana tobende na ndando nyi mambo wa mese mapongo ndando si bayo kikele muna yangwa suke e o bonde mamambo nde ndando nye bisobese dibinika nde dibi bisobese na linde camerounais to weni pedi poino omwene kombo la kwene dia dibiana lende sebona yango mika nyende aki poni pepe donc plomba na mende biana a privilégier ye ebolo
nyai ponye na ban be na basi wedi o remplir mission mabu asi wedi oko kisebabo o dimenelena atano atengene oko kisebabo nyani kadena kwa no na tatan Abosu. Donc moto na plapena dipi ebsobese na malunge ma absobese matitinya ipo to miyango mama mbuwa masumese mititinya ipo nika ya plakwa na oben be kombobo be na ben destin particulier mba na considérer na ekomba su eben de destin particulier ba Cabral bewa kiele mba ne baki na ba mende teme ba mende teme yana ba ben dibiele na labo ba bona ba teme ai ben de mba na bele nika na un éléphant blanc nika ende na ai ben to lambole na dilungino to alungino wesantane de aben mongele ma bwam ndema mongele bukate masima bongamen odiele ekomboka Cameroun babote Cabral ni Cameroun ai mapoto ai mapo o jo abele o biseke wane anege mo wase nyani kande na mene nona bona nyangu mela baboti orange bongwa ne mo sontane na ponda po abel nyongi de ponda po ponda o ipo Isunjeta divina gere divina anala na basi mo bina mposo komwe yalango isuka no yalango isuka yende nanje abela plana ba possible sur tous les sommets na kwala nona s'il te plaît je suis venu te demander pardon j'ai péché son malinga mongo masibe bina biola ataka nyana biola ndi bana basulipe o mambo wa masu lambodisi tengen lo si tapelanga membe na biola jande o mambo wa masu o mwala lo mwambomba nende moto nyena ya bole bebolo banongola bato bebolo na bente dom la CV samba bana ba bene mwala lo mwambo bayi yai onyanje onyana ebolo yende lambulena monde ya dimongwa ne moto o s'insérer aux sociétés donc ni projet nya bebolo nyende projet nyena ni nongi sangwa so mulema njepe yena yebola ne o mundi mwa douala mwena mwe otela menya na lubina ni vieille ville et mende pe o exister bebolo be malabe nya iponye na bana basubese ba kusano lambulabula soit o madio soit kabatobe na ba mongwane madio okoka nyani kasobio la kisane Paul Biya na asima pula na binyon lom pote jiamo ka amala ka palo ba belemo mi sodi manyumi ibe mawuya bio wele ni bulletin na no le bulletin nya sange ya sanga na vrete te to bena na womboye do wali junga mo campagne wana na kamera alangwe kamera na papa jebwa sawa nya ngame o jenganemo na abate lainse di bongo la o monyasu nyana ban bena ba pule o nyongi se biso na dim se biso bebebe obola tonjende mbowa sawa ebi epena ya plana esontane na mangungwe tende mama ne ye ikombo belongi bedodi bebasi bedodi be mabese bedodi nde lotitite otebe dinyena bekwadi ba kwala beno to moto ay makwali ya bekwadi banyo tenge conseil régional ni na nyi wale biobem biobia na disi wedi weka mwanu to mo na ngom nya douala premier to mo ebenya wauma nende kwa la ka conseiller régional ça veut dire quoi ça veut dire que di ben stratégie di ma jadi di kaka mambo nya manbada iwiye ya plana di sontane na nika ni mwenya to bende na motote aben ma o manyang mena eno mboya te eswaya mboa ni objectif nde nyanga membe biso ka objectif nya buso timsende wa jitala masoma kwali sana to ana disomnya koyene biamu na mala joki nyena mo ya tobo na ala be biso ne baba manen odiele ekombo ya tobo mboasa mo pe nyanga mende jengane na ambo medita embe ye jita ba mianga do be kwa anyai bono kombo wengelo mende oti kwa sawa lo men boasa we men bionje tobo
la dipi wape wende moi yembwa sawa tobo tobo sona oltom sembo sawa na nuye na kabrali bi as wenge mutiele alingi mboa sawa tobo tobo lingiala ikumbwa su ya sawa umenendimo na libulu tete na punda di singise se jita na ekwada di kolo di singise se jita na ekwada dinde be ekwadi nebe timisemba ongia manguru ngwete inalanga nyola mudio mutu mo ni uma manguru ngwete ndi apoi udikulu inalanga na kabali de bempe tuti alina langa meno sonta ne ba bisoka bana sawa diponde de campo a Manfé lo son gelena bonabasu ba pe English bati bonabasu na jaye olimbe dum mu naimba ni bulo na tate ba ine kwa di ba toninga na kwala ni na dwala na banalindi bakweli na ni ngangadu tani di kwala ngangadu na bomba dwala na ni bana sawa na jana monge bunya ba odi jai ukunda batalalu na madina mbameneka muna dwala muna pungu na muna bakweli mutu teatro por kumbao nilisonta nile yana bindi sawa ABC biso ka PCRN di benji la bile nona fédéralisme communautaire ni fédéralisme communautaire nyinde mbadi po mende wanye biso bana sawa tubu ni décentralisation li no wasa na capacité ya yese ni mende bene wana 25 communautés parmi lesquelles la communauté sawa bon to jumbwa na mbale au Cameroun il 25 communautés ni communautés réelles ya bato bena be na neno akwa bindi c'est bambu bondi mongele mo madimbambe donc moi pour moi son côté na la pongo comme fédéralisme communautaire là ben est plan là ben est 25 communautés il pas de ebola be na bateau des sociologues ba bi de quoi ba Cameroun na tete bon biso kabana sawa langa men biana motumo a douté di la modioli no jana ne ituma punda na monga na première réunion ya sawa de campo à Manfé de campo à Manfé et tout 1996 olimbe wasa bedi ba njala kwana na yedi gamio lujalo mongenika nika netombi na ta umulong bisonde di bonza na yebu dikasi manya mese ma sawa olimbe nenge dio kribi exactement donc na nika ni pla kwana batu ba douter nya Cameroun b na lopete bosu di kwa sona pona ikwada besukudu be tellement moyen oye ne kombo na nyolo titina lo dutia na tenji kambadi dino moyen
lombotena au ben lycée natena au village bakwana we ebolo ebolabe bam walo c'était du matatan janya boule ebolo e baledi professeur instituteur ba longela bulendenje pour nalata no lycée baledi bambata banda mitoa wenge muledi apo classe na sans confiance la tukwanika musu se dit moi musa o dima muledi mais je de 140%. Mikainina dimende bwana motonye muledi asontanena ebola oye biso mwenya oni ni kombo otiti na obena muledi wende muna douala baluma wangeli menduka uyibene petite compensation ya tobotobo nyana dime pongoni compensation otiti na wala jaidi etu nambo ango okuse jongwane nyani kande obene no lycée jita banata au 5e balomia biso mlida German apoyo wa bomba aja emodimo alo tonge na tina tonge na bato pojita mba dès que na tele no mdubu nanga me tonge no nene pla kola na ben be ajita ben no na dibuli nya sawa to botobu ni décentralisation di pongita ni 25 régions locales décentralisation fanya pe babo di tike o mangia wenge atikingia na tikingia mba na poni na tutunto adi mtoa o besenge nyana na usa pesto solo mundi na di mtoa na nongo tutu se ke no be jene ba wenge nyanji mangia ba pour de se uba bunya do ni kane etombe élection be qui est ba wenge de ba butano pongi te mangia ngumwe se to ba pongi mangia ba pongi mangia et combo na sum ite ilimi jitanyandi akwano wadu na teke wadu nandi upepe isomba moto ke unde isomba moto ngudi obeno etiti nguda go nya wamene e ngudi na batu bese ba mongwanewa o titi na obe président obe omniscient wanga me bene batu uben pete batu ipona le wino moto atiti yete na aiben batu nyani kande sangwa su inotika nyana aiben mutu to mo umbati ndimo abenete ke ati wala posoko biso dise de umbusa sangwa su kabali bi la suwelemo yete na agame pongoma use ne programa use mao na aikona bien le débat abatobotobo bien opu yo le jena paysan de pete be bolo no o bola o tete na ne bien no di pabato do bana bato ba son papa manyo neni miano lo mano o diere o le ndeto ngwambo sawa sokolo na di wongire pues anga yejenga bionje na sombla mlo suna plano kwala kanju kwalo nyabe mamma bisukuru lambulu miala ya pano na di bie bisobe selende na esukulu etiti umayena lumanu lile ale batu tonjinde yula na bakwambe na lule esukulu yende ka munda mwina batu ba sano na babene mumbwa kiele nike ndi pra kwala nji nike apande kwala na lumalate sukulu lumande jokwa mambo mena mabulena kiele to suiba lubende batu bena basambuta na mabumbwa pe ninka Cameroun nyino la ludi jumba bile dina babu na no to skulu be de di esma kwela ne na nje na biso di benno kama sango kama uta ndi pla kwala na nje convention ne kumbulina la pongonde de bola bula no bambini bala ndunda bu wala biembe to sonya ma ta biembe
musombo na nika usumuti mane mamese me na mautame o bikoki bawase bina la kwan be bagol bandin ya plana bimba bese bina bale no bana usukulu wenge butia onde kipotenge nika muna ya jana wa yabela bukadula mu ubena ube mamumina umumidi nukino nyana butia ponda muna bino bulalambu majene na ati abefe muna yina nya pambla ne kanje bana basubino wenge nyolona biledi babula no bindi biledi bewulu balenda mambumina otitino bulane mo o tolamo no lambula bosudi di maro jungani kendina nje bale no bana nyana ni kaina nyungwane na dibiene ni labula no onyula mambuma ko isela di wongila su ne labula no na psomo mende di beba tubina bentenga makabu bendenga njinga mambo mese no bambi maro bene bena bana babi kubula nemo na tukwalamo nyanyina mamala nube o mambo manyunga dilonde mabala lote jumbwa ndikwa na baleji ndia taksan wenge jita unyula baleji yende yula na lambula boso misawe duma baba ledi jisobese na bam dikusini ndutunya muken mamoni na tete na punda baleji kabane babuli bago na bese na bam yoni mabu mende unyula usuele wabukate misi mungwane wana obelunge uben ngusu sama mboyena wetemleji we omuyate gomna utano bene bwa lamboka umate maumse babu awa moni nyola maumse wenge moni mutipe balonte wa yin passé kumbu na wali obulo babu awa moni mwanji moni mutipe uben na unyola umango ya buja utiti na punda bena luma nuje obulo dwala wana babu anda lamboka dunda lokuri na letano wakusani bulugba dunda lokuri na letano utitinu kuzama usimote ni ko be mambo mapepe mina moto abulate bulu banga no bulamo osuwelemo kaya poyena njemu ya ititi nyana bakwa na lube dibabe na statut particulier citoyen kademia bongo ala mledide lemuya ya plana baleli babenya yina babele no monimo abu osula modi onyira njemu mbuye mabuka mabuma wongi na langu wana njeye tike yende njiba mokise no batu yete na ba mokise binyo bad nyina nyibwa mungu ane binyona binyolo be batu bina binyomo mene nde la kikena lo bakwandi nika nanje nika nabuli ya ina batu na sonta nyana ya yoni nabula wa ina taxe batu transformer nje na libeno nyana jomelo le tena binyomo mene nde na lo transformer nje lo beno imagine na mambo matukwa lo mempe jenge na bakala bawe ore dinongi kadmene wa wenge wondi ndila dano jitawa nyanje la dano jita nyana mambo masuma miunda mema ole pedanga la londe we myoni obia ba kafi ba koko ndeke je muya yende je na la dano do mambo mesa ba mso maso o jungu ya moyeta ba mso de to d'ici londe ici wende onombe polo ya plana di biena oye kumbasu kidangwele unji mungu ya mambo zongi ya plana matuku nyula na distinguia otete to di bole andande ne distinguia wele dengi ke bakum yani kapende no bakum ba duwenge jengo to bana tete anongo iyara tete jengo luwa singa ne ba mangulu ngwete moto okwala ntina ba mano obule ole sika mwenzi wawe nano olomia bato bese na bambi opinda na batisi wasawa uja na wala babo na mapie una tibie tobo langa lese du chana di ndomla watu na baba bena batem long mampo soko ba plebe basango bekumbu ba bese balule mianu bakaki mianu na mabie mabu na jene labula mambo dino pe jabole mundu ba tidi ne wan ndoma sunya lo aben proposition de foi nya sango kumbu bempe banu ba bese bina bi umno wa mutote e bwa biso makakan na mapita
manemo ameno kumane bimo apla no diele dimeso basi na babiso bo mina to bilamti ba basi midi na uwa mutu mo iko na inalunga milioni matano mamilongo mapenya umanda mama busu abusani mo nini bon pays quoi là bon je vais réduire le train de vie de l'État ni kana ba mina be mito mapenya bunyate biro bapenya mi manya ya ugomna akeba mona anongi suntini na awena bon mimi ya rumese miwa linaso di jadi kumba jumba mimi ya nujue pemo o bidongol bibulubo na di son tante njimbutu te a plano bula dibi na bisomo mena umposo ko makaka na mijita mapita pe mijita de dibi pena bebe abese bende bi abina bi mabulane nyana muta plana ba posimo ajate ndabucha so sontane ikumbu ya dangwano na uwebete janya nikunda uweme sontane nikunda nyino puna wapo no jate ndi wa sontane neni mambu madangwano le sasangwe kumbu nyasu nyana atongome awolo ni walote jumba nje abeno ka biala ikumbu nika ni ibapa mbu mwane na milalo abu kanamo nika indi jala la kunda ndi ubusuba jala kunda asende bwebulu o ingeno o gomna muntu ka gomna ndene ba mbina ba pledging wenge bo balangi kalati bo ba bo bibulu na sangwe kumbu bo ba die pepe babu ba manguru ngata wala fe jumanya pepe manguru ngata ya moto ya dangwano una sonta nenga ina diele kumbu nika munyaji ta una sonta nganu ina diele kumbu nune atina diele kumbu luna abati pete na okupete sun ditina bangana batu bateme nyana mambinga mikumbu ndima tutele batu na ba teme ubente na ubibuwa demba muteme ubente mimbu ma dongamena uteme uluteme malalo ubemba muteme na china na samu tonyana iteme una ali umposoko ndina mende jumba na numuto awana sondi bisonji tinongite limenela sulambo abisobana basawa kana wino wa topo ikwada su ya nyangadu sawa ben lambula tubutubula taxi babo o mingima o mesena bam diben na ba dumba so nyangadu masu ni gomna ni titi o jungwa na biso mambenda mewa ni peteni waje na miya ikwada sangu mo bwa pisu bramonya ya wonde apo ino oswa mo nyangadu mao ni ojiboki mena wino jeni mapapa mina awano linde jeni na ni bra ni wondo balu ni kaka mapapa mo ya wonde babu anuna a plan ngo muto dungula lina sangwa die numo do ben nya be kwa di bina biwa la son tampena batu bina be gomna ba dangwana baba tubina ba ndetso myanga kumaso di masonde o wasana isu se babonengi di wandi wasana di so se baboke bisomo pe bende pe baba su se de pe baba mangurungo tebuka tele pe baba bina ba ni yenji nyamboa nyama lingi ya mamboa nya ya pladi lingi mboa di lingi tumba o mungu ma mesena ba o mangurungo te o dene dia o ito pe kwa sukuru nyanji mutanga no wa o ya ondalanga mba njilanga no jukwa o mbasa mamunda kebetika mbasu ba madiba bebo bisona dibi ebola msombo dibi ebola wa o jingia madba o ponya dola wa ba pla shuruni yanga dibe ba basawa banga juko ibulu kane sango yumino kwa kwala o majo kwa ba energy to ba physics to ba jamu kate o kwa philosophie o kwa une no besana ujuno kusubulu ujuno ne bensikini de dibe ya na lokwa nyumba jitabu nyumba billalo kuli rutuba na billalo batu ba English ba pono yenkumbu balangu nondu balu bana esele bola jandisela batu ya pra biona le bana bodi pour wapate kombam ala nona ala sanora mbonde aluno unkam aluno uba bataba kuliune aluno umungu do dibi ebola minda dibi ebola musumbu nyanje ditinu nyabibima nyanje wele no munasawa monyali juli bulu la wala o nongosu munja o wanamo diben bituba su babi o ebola suwi yesu elina o manjiselo babi ebolo be wa o esukudu ya plana batubena ma be pompo soko basonta na sote de sukudu be nteme de ba de kumbu
l'été longa mundi l'été longi kombo ya pla wa moto ina ni di pebriki ya pla wa moto ina di longa bolongi ya pla wa moto bi konsombo ou à tes câbles sous-marins des bolongi ba pla des bolongi na bi longi sans di kombo di ben ni ga resa ba taxeto donc bamba to be sebina bi be so makaka mabu na mapita beno bola biso linya kana te sangwe kombo o mivumi na beno aje ba biso mapita lilena ailonde mapita mo mabuno mama mkoli iwona bi na mtuba liben ba wutu ba bana bina bitene bakabra bi wa bi ba mapita bi ba makakane ba mendelonde boy ya pralombe ba suwese ba mina ba mala mposoko mato poso motu ya prana ulangi na sense bumbite indika kamba nje awanya ndimba njipi ba mbatu ba wana ndimba bosu mesala njipi ya kana bimata mato poso ndikwa sambamba sawa aba mato poso babatu basi ete jumba na babatu ba wana ndipfunji moto mwana wana mwana poso aba wana tu lambu wana ngasa ndine jene na batu ba poso ndi batu nyana abo aundi o ebiamu malinga mabango tap pepe ni masebo ni wana ni poso moto ina ni majele ko mbadi pona ni kesanga takisewa ni kaisanga takise mwango ni kasanga takase moto ina je wa mbasa donc dipenda tubina ngoto ba uti bokimene na bile pete mama ngoto matoka chiuma yenga nya kwana na masuma ubonna na tipe minister nyama na simi ne pesa ngikubu na mungu de tije ni sangu kumbu bongo na mbango na lewa ni mo ba difili to bila kasano batu o pale sangu kumbu kwa na ajeni nkumbu na équilibre régional allo amengi batu atoto babali 66 ministre na mambo ebulu mo penda ko jungo enji wanga no bulai babu wa fe no rutma bwananga wa watna wini muna no Cameroon ndo bena kani ilibili ba kwa no benji titi klasi sangu kumbu penda ngampo jungo na we wa benji tin wa baso minji baba tu ba ben dotation nyina ba bwano ba bombute 1 milliard de francs CFA na moto bolo baba bwano bolo nyanji chiro ma so nyina mu woni le bisompon mona mo moda ta to pona we itente ipito o wasa we o bendi sangu kumbu munga to pina punda ngabu ikwara ngabu poino mona kan yikwadi izanika bible tumoto monda topina punda sonja ibuno bana bina bitu baba meno umongo alango ni bisona ken imboti na yi sonja iboti no na relief ya mundi nikanyindi umali awondi biso eyika numbrandi we itope wenge na mo mbombo na Chris anu ene motu na aboba to eheka mundi Chris anu ene motu banga no kwete mundi mawasi mwase banga rida miamo wapo olangwa biso wenge wala base mlakisana nyana we campagne ubamenda olanga batna balakise wa iburu na tano bula se wanduta odiele iburu balango ndi wanji wanga no bula mpumu bitinali pozoni ya motu ndina meba to bate mongo na meso langwa bona baso basawa na bino ngo jangame alango nziko wala posoko bien ngo janga minjalo mamu pososo yo kitia mutulia wani ndio lambu yabwe ni kumbwaso yale poso ne baba poso tete dingolote di mala yene pat pe tete edimilobe mo pe alango te biso sete yala o abwe sukan yedi po tete ne jikamalia wa bwano bi wale o a kunda sangwe malia wa bwano babo tu elongo ina longwa ne babo na bande bana ba Cameroon bese malia ndi muna sawa na mumbana baba tu bese ujese ba kwala noa museng tumbane lambo sawa lende ti nanje kalambula boso na kwande na Cameroon eji abelegba ni punda ese pobia aja enokuna amudije awedino ndi kaidele mbo abwa kabiana batu bese bena babenongi na mambo matukwe batenge oplana
bato bapepe bayekota na punda pon bato bapenya badiele mambo kamala penya ne yele kombo soba bato bese ba plan non yele kombo ya boe ya boe ye yo ma condition ye na ya bo se Cameroun ye ne di bo a di dele o mu na wa se mwese na condition eti la bolena wa kwa nona o manane mo utopo bambu ni condition bo condition ti be ko bo bese be ndeme be manande condition bo jate bamba so be basu be sati mpungu mwese mwena gomna nyano mpungu ema weno batola motoka dante tete na wale commissariat so la beba na tabe umande comme ça que informatique et ipon pasolo de commissariat idiba owana maduda owana acte de copie d'acte de naissance banongoa mte na neka otiba ebiamu baba wakada Tanyaka sana ekongo se bakati université Congo la ben ingénieur informatique et bon nyanga membe na mamali na pepe monde la ben nona wa au commissariat balo au commissaire d'identité obisati do jambulani bumine bumitani identité et si tika plage pana disali somoso yana punda informatique eta ndibulane awaiba ekuza tatan machine mandabe ekombo bati koka dibie dibati po monimu bati jengea nanje machine mandabe nde tatan nde wa solo no okomsaria okombise kada ti obusa nde baba wa kada ti mtoba mbusa donc ni kaese nyalende na ekombo edi abedeba nde na plan nongo duta na plana batu banongi jangame dina ala sote na di wengisa moto nya di ele bube di nongi jangame nya na le na di wele moto okonda mo adi ele bube buka numtawa bika yamba nya plan de pa nangi e yuma paso aponda poso la batindi ndi lambula ibuye tindeni iti lambula propaganda mtutapo ite na banika ebe lokuma baba to bonge biana dielele kongolende na topite bema bebola yana ebe tenika kenji ese Paul bia pour no bola abodimo ebe tena dielele kongolende na longa barrage busa na longa ngea busa na longa dobla mlongi mibusa kepe olbia adom sebe mabese yete na moto Paul bia no poinde okonda ke amo wa moto nyana abene mu mane mwambu na dibua ke amo wa nde moto ye aita moto nye we buse sukudu kanena meno bakabrali biba wa busa sukube moto la bolonge mo atande moto muwe nde anongo babu amokunda aja te mane mwambu na mine nde a eshwe kadela kwani ni kanyanga bembo abisona lene na tena puebena diele kongole eyekanda kwe tena puebena diele koboti la butisadi na tipieso di sengane bambambe badiete biso sango nje ya boso di beno na di bohili na di bofisa nyana balemate basi usadiele biso sango na bamba badiete biso état unitaire yena ya je mata mwambu na milalo état unitaire pour une 72 au référendum et puis 72 na tekata ye ka planer kwana yene la bolo yene la budiba ne na di boabe mabese di wana to njande okonda nya pule longe mangea nya pule longe avion nya pule wala mbiso modi nde aitapa sangole na bambambe badino héritage sango
lende la bolatique les sacré nana wongo tembeki France yana bisobe sebi to motaye matemete akwana eta ya France ya timbanye fédération walota America fédération ya America nyende wa nyabe ne bebe abambu na gabeninga mototomo atemete akuma kwana atimse mo eta unitaire walote o German wabomande na babe lende yabu mototomo ateme akwana mbo kana mangema malonge anobam libe no problem yabe sukudu lende iboy na timse monane forme ba belenika na président la forme de l'état. La forme de l'état est un héritage sacré qui est le produit d'un long processus et matenge na mutote abushite awanya uma apongoya uma misongi utuna wa busa na timse mo fédération communautaire na mabamo donc ajoki biode la je okuma dom sena di ntumba la butiande wa la wane na molela lo ma no matumba me na biola ya ko mujwa na usatondo na biolo pale ni padi ba yubese ndi tomoto ayiwana ipadi ya wingi sana nje Cameroun yeno Cameroun yende état unitaire batu ba ponglamu nadi pongeni décentralisation état décentralisation disita Pungumo 1990 na bayi Villemort na nani mone batu baje no ndungame babele no na tripartite otende batu badunze nona mundi mwakula batu bajita ya plate na mambo madangwe bam e matenge na batu balonge pombi nyatu wa madiba order isi ende wa o yaone diponge décentralisation pour bien être appelé pongo décentralisation banyakisa ndimo monde awele no au constitution nya 96 et quoi de décentralisation yena akumononde o tengane mambenda maboso ma décentralisation mabusi de 2004 nyala mbole na di dom sabele 1996 e kalende na aita to puladila bato bao basuele mo babupe mo mbusa ba kwana atende nongo ponda okay anongi so ponda mambenda mabusi so 2004 ma décentralisation di point de bene l'élection par région 2020 au Pongo région yena ici bakuse nje yese yena badom seno o mambenda ya tendena diwase batu ba pepe ba boleye bolo nyani pepe nde ni kema plakwana disenganto njande nya polangwe bisona mo a Pongo nde fédération atimbande o fédération e komboto wo titi ya dangwe ya laboso etimbambusa la bobe au état unitaire batete batie no biso di malande état unitaire boso di bata ponglamo di bata jokwana la posote ebe conseiller municipaux ebe maire ebe ma député di posé bato bena babi nyola mamambo babengi nyamlema okwale kwa dilo sengi bana baise mali so apondana ponda so binyo omsula mwanyu wo au gouvernement nyanyu lo pongi no nyabio makoma RDPC na UNDP na Isa Chiroma binyole nona atiti olbo batiti obola tolambo onyola no njam topi njanonge yala okwala na adu biole po wapo di mena mwanyi wo grano wo ema aposola ngwe abiso tata na bailongi besukuru atende nde nika place de kwa nanji aja ete na Paul Biya ndabe moto moyena nusi wedi olinge mbo wao de tete na di posomo otimbane epola Paul Biya mais c'était sonya na la place ma Paul Biya mondele na no di posoto njandi nyana na sengate moto apo ateme so muna ena ilongi tolango ndala ngwe sona alonga million milongi mitani nika plane pana eipi nje nduta longa la bolongi kata loba nyapa so nyaba biso malia maba hinge David akwande okata mlongedi
Ecclésiaste, chapitre 10, verset 16. Na, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Jani ala batuti la mlaba na sati. Kenyana muta topo bama topo juda mundi na no ane. Kadhafi atani mutu na toprema. Abondi kinga Libya. Kandi mbene royo. Kabe mwaba mbuna samba. Nongo konda topo. Bebe maba obesa dima noa. Bajama iria. Batimbindi bamu. Tomoto nyaple wala nedi la boboso atiti. Samuel do attendait et son pas moto. Abonde William Tolbert, nous ta président nya Liberia. Nyana William Tolbert et corruption nane. Anongi no konda corruption et tibibe buka ponda William Tolbert. Mon mepe Charles Taylor abonde mo. Charles Taylor attendait son pas moto. Anongi no ni konda atima dimane e komboti mide solo bila domla mbuna mtanu mabila. Nika enseignant elangwe sobisona. Pour cela président nya remplacé Paul Biya. Dende lambulan dudu. Batu banongemo iwe dititi peto etom na mnyakisa. O poso. Tete na choléra na peste nya na asega batu ba pana. Il faut choisir entre le choléra et la peste. Mon cher, je ne suis pas obligé de choisir entre le choléra et la peste. Je peux refuser de choisir et la peste et le choléra. Nena posoni ka nyana na langwe so nyana na bangi te poso Polbia mbana kwana kanonge bulletin ya Polbia bawe motangi badibemo na Polbia asonta na tibe na mende gagner ngae mende gagner dipimbe bon biso sawa sotobo nyana ni régime ya Polbia e bole biso sawa tola batu dibengu sabatu to ininga ya tombwanete nde e bole biso tolambo Bembe Polo, bama député na conseiller na maire. Bena ben babana, ba pono nongo o, ebe o doualawan, ebe o mungu. Kieto suba, ba me no wasa nongo o sanaga maritime, nanka. Bena bendebe Polo babana ba littoral. Régime nya Paul Biya nde nya bolena nika ebolane. Banema meso. Voilà. Donc nika sonde na puno kwana. Na bolena yene kwadi kataloba nyalangwe anobiso okata minia proverbe chapitre 9 verset 6 kataloba ya panangi quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. Quitter les personnes inexpérimentées et quitter en vie. Et rester en vie. Diele na bato diti la mula loko disonge biato njande na die bisonyana atopoba. Disonge tawa na butiande na o yalango esuka o lango mboa posobio o yalango esuka. Ok, na si malabe ila lundi na pla o bulangu samala dewa. Lambla busulindi na mula jingu abai sewenge monuma wandiwe. Batuwa babai sena babule bulu ba wandiwe. Na mongena mu moni lale no yin kumwa mutiti moni mo mutoto mo muni moni me kum kayina po bia na ya po mani na mu moni buwa mlim pe na babuli dinya na psobe sina ba mbit ben itom na dibuli kumbwasu na mongeso na ditina kwa na moni ma wandiwe kambale tete mimi dimbe e polo onyana mi dimbe nde polo nyana to biope lo egba abiana Paul Biya ajai abe nkoba tamoni abanga nde obuse mo obula mo nyabe mabambo aibe mimioni abe nete mimioni ke obale moni tete na lale le pra kwala nai moni mwe ndimbarabula ni la moni ndi ka moni mtijita nde moni mwende lambo le na bato be na no basu na bi wala bena di sumba moni mbarabula la moni penya apula na banga nde seso nyana lo bongla mbarabula la moni monde lo meno bene mo ba be ma pese kem so laksemba na lino ko bunda na unjipe mbale ya plana na dibie nyana lambula taksembo asu ya plana batu babie njina ye kangaban ikumbu yanga bididi kumbanga no bulanyana
ukwa sunapunda ukwa sunapunda na njiwa wa plano la mudola taxep sodi linamba di lambulino bula la tumbani mbake ube mambo lambu kama tano mina batu bese na bam ba ya plano babuli na madoli tani batu yindi jalabwa yindi na mutu adi ali skuru about semomena na nika mambo manga mbe kama mambo mabusu mina batu bese banga no bia na mambo ndi langa mene no bupenya na batu napo kwa na wa kwa di bia mome ponde kwa na makweli yara kwa na tanko kaburule ibadano kiba ya kebo ebole bulao okay bon so like bon la mbupe pena plano kwa la dadi mbino so akunda wa biso di mongere na ya plana lambuka matumba onyula banidi bebe ndiba bele no na statut juridique ya plana banidi basu babene statut juridique na niki boli nje tete limbilu ba kwa no wala posoko batu bina ba teme posoko matumba mese batu ba bendi batu bamboa unyula di janda pende yene kwala mnyangadu umbwa sula kwala nuna ya plana limbi na mnyangadu kamuru wantu butubu mimbele bendi na matumba la sende jemianika na bula wa ilangisan lindi wa nan o buna mikenge uzutane didi na la buna mikenge punde wa site batu na buna mikenge nika yapande kwa lanje ba kwa ndala nika ndi tumba de bosu buna mikenge batiti bato bukate bepende minyangadu no ya plana bembe nika na minyangadu mende minyangadu maba batu nyayina batangano o dumbane babo minyangadu mabu yana biya lesi bela kwa sanu biso batu titre foncier banje titre foncier on voit suma masuma busebi nyende dina la motolena baboti seno minyangadu nika imunya jita na mongeso biana ni nkalino wala o mposoko ya plana dibiena dibenyongi o jokwa na dibiena mambo mabejidi ba ekongo matiti tumsende batu babe yo tumse ba mwenzi bandini no kwala na babiena mambo ma mposoko to bedia dibe kongo matiti mambo ma bangisa mambo batu ba mukane no maloko mambo mena moto abelo na tonja tente akwalisane diona aplaje le kongo bulamo lambula boso lina no diwele o jombo elinde kanje beno inkala taswi ala ngwenjena yepso kamongele otende batu bangano osele ojumbwa na moba sengwe okambale na beje libe kumbuka njeli lokola bititi bobsela nyulu nde etumte batu ba sontane no ebe baba ple diele ebe bane batu ba dia ba diabele ba sontane no njina babe no nyongi na msangu ube o kumbu besi banongi pedungu ubije libe kumbu na mongena nika isi mende otakise biso yani kana bele no bato bese na ba male mposoko na banongi jangame ibanja na mpunda lino wenge yani punda ina la kanona mambo matuku bijili ba pinya bibe disi bepe to bongo ibanja na lambule taxi batu yita yeni bongo ba kene boto bongo yula kene tina di bula to lambo nasu nanyaki na pulse na pese yana bajawan bachiti langu abuna babu na we base ba miodi me bien itenge me pepe ici bachita abuna babu basawa nyanji bangano poso c'est pas matumba to kapali na mambeda mabenya yina bani bano mnyanga du kwa di bolene ni mpudana no hiji mene ite na pla engere na o na bawo yala ko iba o mala bena yala beson undo ko iba o ndo ko lalo ina wa tomu ngo wasese bo chanje telimbi ka wasende unyolanje ite elimbi atopi 11 minutes wa bamba 5 minutes ni kaidungame Tewanyanje engere tula na topiana na bulaba no mbwa batubese bombu 11 engere langu wa plaza ni 11 minutes engere na bise wa anje elimbilo be nika na bodi yala na kwali ndi akwisepe ngemba na ibo kwise engere na buba sawana okwise pepe punda
position entendez abo yala akwese pe yo le selende topo ndini lo kwese nyana do bongo to aba be na le wale nya mposo ko moi obo soso yani kena ni bole wasuma ndo kwese bana na kwese ndi mo moi ata atopo mo ata akwese eta akwese obo na atope akwese pe na bomo na ato tata ne so ba mona akwese so 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 amo ba na so so amo ikalampi mba book vene na pundi topo na mbande wa wenge na lumbwi domla batu na balalu bina biwa domla batu na baba na lakisabi biwale umposoko biteme na baposi babo diben bi pepa baba manguru ngwate bijai wana balalu bata marili amala wemo aliye di papa la mposoko akwana ya plaba posi nu sangwambo wanyana ninenya kana baba jai wana ya mlangwa mjoki ya représenter Cabra ya PC na tete yumine pasi ya représenter plus batiti langu ya bato nya basi ba mnyedi batiti langu bona basu basawa nya no wan linde umboa batiti langu wana mboa nyanji banga no poso mona mote ya pla langu biso nyanji langa no poso mo wone to po kwada mania na ya pla na mania mabene statut mana baba statut inkumbo ya statut pepe mende auxilia ya administration ina bandi bolu punda po dans le bain jongela penya la tutu ato ngadu ato po mani amina mangame o le libya pena le republic di matinga pembusa le ne longa na la libusu yo aba lambo di wodi la papeta nonge de biana bato bese ba ponya yiwe yidi mana no ya bikwaba mania ba bene ikwati ye na bambo bolo ya tubo labo yabo so etande anga membena na balengi mambo mabu moto te ale bejania owuma ayabeno abeno mianga lati so kwa ba nika ba kwa ba bwe kwa pepe dilonde maba lo ikwana otopila mbulembale monde dibo bato bese balingano kamto na akwana mo apo unicité de anongo nyanga duma matumba de masele na ekombo ya yabe wezotani matumba mabe nde matumba masele noso ekombo epoino ewele oda nyapule na obente sango kamyanga du obene mapapa mao nyana di sango banga bentom se mo bana wena wandi se mo dolo chinalo nyolo ndi batami o mongomo basi babudi naye nje ya bwena plus buna basu ba possesser je crois matumba parce que ba possesser Cabrali et c'est alango nyula njemwa nyanga meno son bwa kamero nyula nje linde kwa samboa wana wanga wa yabe tete amala bene mayaji tobiana quarantina bafu inganewa yana yiwa Irala dita eti mbale. Ideala dita pe eti bwa. Donc na imande tom se punda na iyala. Lambuli mbale lindi ninkana. Oyi ni kumbwasu. Ikwada miango indi ikwada tubu. Nya biso bana sawa. Nya biso bana sawa. Onya ikwada mianga tubu. Programme ya Cabral nya nende wamse biso ben la titre foncier na problème di ben no wenge yeni na bato jita ba ben gudi au foncier titre foncier bato jita ba ben gudi au foncier corruption de nya attaque sane titre foncier et dit la tobo de bato jita ba ben gudi c'est son goudi etoki alane yala mbani na tope sewa oibe wala boso kalambudi londe iba et yala luba ikwa nae on yesu momene on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles eaux ngambo na kwa nika yesu
Yesu ndi akwadi nika. Nika inira. If Yesu to di beno Cameroon wana. Ya nyamse ndi wanya pinya. Nyani kandi ya plano na di bene wanya pinya. Di bene wanya pinya di mene pe bilungisa mapinya. Nika ya plakwa. Logo Pedro bi pedala. Say Yesu ndakwanika. Mbane ne banje Yesu abodi ya na mole moya tata ni kana. Di bien ne d'abord douter obusu. Obote douter ni otimba o ebulu. Ori bente na odute di bwa. Ebulango isi mabebwa. Nyani kande biso programme sous dit douter non tobo oibe na oteme dit douter mo tobo Dieu c'est 12 points dit ben non au programme sous il douta ben na bato ba dibie wa douta sote bam wa bene petatan ngudi wanga mpe bene tatan ngudi obola ebola bam nyana c'est moto monde abule eboli Congo c'est un moto bon c'est un président d'abole eboli Congo président Aben a torté bateau ba boam ba dibien na ba wonjibolo na ba boyibolo di problème di ben noté na pona na mboaso ni là président a dit peut tonja ebolo ana pepe tonja tandis que bolo na na ministre bomela e noto jana ben mongelina ko iba o jala be langu sawa nyulanje banga hapo nyani kandi odi jana le no topotata nyana unala te opomise ekombwango botia dutia nchawa bano ebulu na jana monge nyenge mo opia jao madam misani Francis bébé obi ya ja uma kwadi sane no nanika biso banasa walanga membia na jititi na lala to wende omu mposoko walote oyine pasi obinja wa bomano mpom na makaki jiba wa mwampe jiba la moni c'est la moni kate ba mi ba ba sango jiba walu peso tata langa pe jumbana mimbu ntiti dipie mimbu ntiti dipie mimbu bien non que mimbu titi di bien ni la panika ni ka ima kwana nwa moto ai mapoko de lema na kwa so ni nkana munasu libéré mais fait des cérémonies et la splendeur des vieillards ce sont leurs cheveux gris munasu luba abi mo die abi pe mo batu baba tu ndi ba mende jungwa ne mona ibula o ya libusu ne wo bi de na abi mo di bie la tubu ne tete joki ala be lo ale wa di die kende we tete joki ala be na opupete libéré o me jala be mi dimaso o me peto langa kende na be ni ka ni na wa de mo na o be mo mo bembo ni ban bam utopoto ni banga me ndi kemo miko na poso PCN nyulanje nya poso PCN na ondo ko iba bena 5 millions de maisons we
La Guatemala est pour l'Afrique et Pepe ya longue en 75 millions de logements. Mona ongo de kaji. Alors les autres sont ouais Algérie ba longue non 5 millions de logements. Disom jita na mongebiana mwasawa. Na usunya kwa Ya itesori muta dibieta topone sontane owa iyeka. Kela kwalandena unimpunda nyina mwasawa nyino wala omposoko etenge mbiolo singi babe na batawa yene biamo talebene PCNN plus na RDPC motote alango mwenzi topiana babe na bamombo eneni mangulungwete matumbano omboasu ekomboasu tabene tete limbilo bena tete jinguloti motote aboli mongelemao abwape malea onyola njimbo sawa nyanga yoposo semekakale esibedia esibe poso nune etenge sona sondi na yepo ikana etinya ye na yepo domla mia na miba muna kodite anonge ngaba oposo njiyena etenge mbwam owala ne mboao ikombwao oboso na nikandela kweseno yene kwala ya wenge etape kwala tobo mumbwende mposo ko mwa sangwe kombo mbulu koloba mwaba na mitano jikwale na amboa sawa biolo bembwe mbajita bombende botia bomala oboso jikwale na working maye etena nyambo cha boli biso ngiya na ngoti kela timsende bese na bese boketi na babe na bongo biso jita la masoma na kwalisane bana nyambo weke atate mona mote shalom.